Dostlar, assalamu alaikum. Hurmatlı YouTube görүүчүлөр, Bazar Alamı kanalının kattaloочулары. Bugün 9 mart 2025 yıl Çöbüsü Sokuluk rayonu Sokuluk mal bazarındayız dostlar. Sizlerge 4-cü çıkarılıştan ayakta uylarda tartıp көргөзөм. Sokuluk mal bazarında. Sizler videonun жүрүшүндө только лайкты басып колдоп туруңуздар. Evet, bu жерде bir gigant turadi. Ошондон баштайбыз азыр барып. Reklamалық кызматы номер 777 84 96 48. Бул менин номерим. Если реклама керек болсо чаласыздар достор. Так, ondan баштайбыз. Ассаламу алейкум. Алдыңызбы? Же сатылабы? Алдық. Сатып алдыңыздар, а? О, канча болду бул? 125 миң. Кунажын экен, а? Sen tartып атасың. О. Баняга кеттик, о. Мына достор, Симентал. Кандай көп? Ассаламу алейкум. Алейкум. О, сүттү, мозолуу экен. Мозоосунун сулуулугун караңыздар. Мощный экен. Кимдики экен бака бул? Я бака, мо кимдики? Эзи жок. Алынгандарга дейм, а? Мына экен. Süttü. O kimdik eken mi? O bunlar kimdik? Sizlerden mi? Bunların paradalar kanday oldu eken? Simental. Bu yerde Katar turab var sizlerdeki. 12 baş. Bunlar sağan mı, boğaz mı, yetke kanday? Var boğaz mı? Bağları kançadan mı eken bunların? Bağları kançadan? 130, 140, 180, 190 130'dan 190 mingge çeyin eken. Жақшы. 190 mingge. Bular kayaktan geldi? Abakan'dan. Abakan'dan geldiler ona. Rusya'dan. Onda olgan Simental'da. Nomer vermeyiz mi? Nomer kaldırmayız mı? Nomer yok bize. Çok bu. Alınız da. Nomer var, aytamaz. Hazır aytımız ha. Tak, 0776 029 582. Turdubek. Turdubek baygenik eken da. Oyağa çalasızlar. Aleyküm assalam. Так, мына өтө бийик экен. Бою канча экен мунун? 1.60 чыгат а бою. Канча бул? 200 миң сом. Охо. Галштейн го дейм, же черно-пестрый? Черно-пестрый деген. Да. Ана жакшы. Онда ого, кунажын го дейм ошо. Кунажын экен. А монсчу? Onu bilmeyiz. Tak. Hatta karayın da. Burada süt uylar. Kayısı gitti. O çekedeki 150 mingge satılıp durma. 150 mingge. Baka o kança eken o? 170 ming ha? Жақшы нарқысыча? А сіздік емес пе? Так, bunu bilbeyim deyik. Baka siz қанша сұрайсың? Баға қанша сұрайсың? 160. 160? 15 туып тұр. 160 миң сом. О, құнажын қанша екен? Алла құнажын. 90, 110. Қайсысы 90? Onысы қарағы 110. 90. Арқысы 110. Екі құнажын. Бұлар боğazları қандай? Боğaz емес дейді. Боğaz еместер екен. Мұнаке. Алауый. Галыштинка елеп чорна пёс. О, алауый кімдікі? Қанша сұрайсыз бәке? 190 миң. Бұл ем қаншаны туды ем? 3'lü tuğan. Sağın mı? Boğaz. Kanca süt var? 20 litre sütü var değil. 190 ming. 3'lü tuğuptur. Buna gecelinleri. Onda olgan. Bu. Gelinleri. Bazar kança verdi baka bu? 175. 175 ming. Kançaga toktaydı? Bola turgan jeri? 80. 180 be. Жақсы bir öyle de daha var. Үйde. Bunu sattınız be. Başka video yok mu satqılar? Anda номер kaldırmayız be. Айтыңыз.
0702 0702 11 11 96 96 74. 74. Qanday parodalar var yani? Şunlar kara aldılar. Shunday qora алы, черно пестрый или bu Галштин болып қалады. Bu qanchaga ketdi monsi? 165. 165 ming. Ama to'qol kimniki? Bizdeki. Qancha so'raysiz? 160. 160 ming. Ha bu qizilg'ach Allah. 170. Bu 170. Bular sementalda qo'y deymi? Çok. Bul degan. Man bilyapman. Çok. Mamlar nasıl eme. Ayşir. Ayşir. Yaxshi. Mana 170. Bozor alami. Yaxshi sotыңызlar. Так, o satılıptır. 100. Так, bu bozorning ichini qarangizlar. Dag'ali qarab aytsa soqilibdi. O uzun buqalar ekan. Olar bo'lsa gigant uylar ekan. Assalomu alaykum. Yaxshi. Bozor alami. Kimniki ekan bular? Sizniki? Sağanları mı var? Sağan. Tak. Qancham tug'an ular ham ular? 5-6'ını. Ular приезжий mi, местныйлар mı? Местный. Qaysi parodalar ham bular? Qaysi parodalar ham? Галштейн mi? Qaysi? Tokater 145. Bunlar qancha? 150 160 bu 130. Buna aka, bola turgan boz. Bugun sattınız satılaksız mı? Hazırla geldiniz mi? Nomer qaltirasizmi? 0777 54 34 54. Mana gigant uylar ekan. Monday olgan uylarna. Dostlar çalasızlar. Sağan. Boşamasken surayın desem de kan. Suray almaya kaldım. Bunlar bukalar. Uylar жаққа өтеді. Buradan ötüp geleyince. Условия жаңы базарда да жоғы. Байка қанша сұрайсыз ба? 140. Muz Osman. Ha 180. 180 bin. Ha Muz Osman. Tak. Bazarın işi. Ayaktan bırak. Assalamu alaikum. Ya bu şu kimdiki? Qancha so'raysiz? 160. 160 ming. Bu qancha ekin? 3 tug'an. 3 tug'an. 160 ming. Sağanmi bo'z? Sağanda bo'z. Qancha sut var? 13-15 litr. Qancha oylik bo'z? 2 oylik. Yaxshi bozor qancha edi bu? 145 verişti. 145 ming. Yaxshi. Ha, 145 ming. Tak. Videonu biz ayaqlayacağız. Sizler like basıp qo'ldaningizlar.